كل انسان تشوفه ملناش دعوه باللي بين ربنا وبين الناس. كل واحد انت ظاهره يمكن شايفه وحش، جايز عنده بيروح يبوس رجليها كل يوم، جايز عنده جار بالليل بعد الناس ما بتقفل بيبانها كده بيخبط ويديله لقمه ياكلها، جايز عنده زميل بيحسن اليه، جايز عنده اخت بيجبر بخاطرها، جايز عنده يتيم بيمسح دموعه، ما نعرفش. لكن انا واثق ان كل جسم سواه الله خلق فيه الروحانيه من الله تسوق هذا الجسد لفعل الخيرات. عشان كده ملناش دعوه بحد وما نقيمش حد. الاستقامه تقتضي ان احنا نقيم في دائره الاصلاح ونظن في كل من نرى الصلاح. كل انسان تشوفه اكيد بينه وبين ربنا لحظه ما تعرفهاش انت، فيها من روح ربنا حاجه بتسوقه الى الخير. كل انسان تشوفه ملناش دعوه باللي بين ربنا وبين الناس. كل واحد انت ظاهره يمكن شايفه وحش، جايز عنده بيروح يبوس رجليها كل يوم، جايز عنده جار بالليل بعد الناس ما بتقفل بيبانها كده بيخبط ويديله لقمه ياكلها، جايز عنده زميل بيحسن اليه، جايز عنده اخت بيجبر بخاطرها، جايز عنده يتيم بيمسح دموعه، ما نعرفش. لكن انا واثق ان كل جسم سواه الله خلق فيه الروحانيه من الله تسوق هذا الجسد لفعل الخيرات. عشان كده ملناش دعوه بحد وما نقيمش حد. الاستقامه تقتضي ان احنا نقيم في دائره الاصلاح ونظن في كل من نرى الصلاح. كل انسان تشوفه اكيد بينه وبين ربنا لحظه ما تعرفهاش